Manang Rima, apay napanan jay kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo iti ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot no tay pada tamot ameno pos ti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayjay asukir. Imbagak lang arudan asaan na dayjay ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat kung arumay tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyem kumamot ti armem Tani, laklakayan kan ang makiinayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem. Kasano ang makaputot ka ngay no kasta. Isu adi ka lamang as asawa no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa awan mga sikasukan ka. Isu atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agarem iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla kumamot na pagkarit ko iti armag kabalasa. Iso ajay bakit laangan ti armag ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaon ng dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tilakay akas kanyak. Kayat na nga road tanakunana nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasem to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamo amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa. Mayatan! Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kun iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya, Manang Rima. Wen ko mga road, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ida dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod Manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaud da iti libre dito'y balay. Di libre to ti panagtrabaho na dito'y. Wen na Manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amday Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wen kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay Manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. When tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw.
Adda kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adda man damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay adda lakay nga agaram ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. An mo ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa yung kumama. Ha? Kabalan na day. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen, inkarina nga raw, ano mga sawa ak, ket isuda, taggastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan daw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga ron ajay masawam taw. Wen, naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag paiso ngamin amay. Arman na. Kaya na. Tano siya ka ang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita kat. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw tas ang buton tati panawan. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wen nga raw. Jakmat ni namnama akayatinak. Inaklunak mo't adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kada kayo Pasensya awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita. Agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle. Ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo. No awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutan. Naimbag ni Elisa, tanasingpot da jay. Patya ka dinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Apay ngamin asaan anang asawa iti kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanak ko. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyanta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsa maw. Wen Uray na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijay nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijay nada. Di da kayat, kayat da ka naw, tag na di family house may. Mas komportable da ka naw, no da kami nagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima.
Di na kayat ta bakit ka naon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sa mala nangaram kanya, Krimo. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatin nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kastama ng Rimay. Agyaman akmanan ka na kaya o manang kao. Kat agnaed kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbaglakada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay ta, nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na Rimaw. Ay kawan lata Paspasurot kami lata ka na kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi madirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat kwa kanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 abulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamo iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa, jay doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang.
Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay, sana bali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kastati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kastati ko na yung manang Rima. Nay, papanam, Remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumpare kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, Merimaw. Saan? Di nagpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan Elisa asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng, ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangarod ije silid Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-RB ije inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagagsapan yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound may to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan may. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta ado nga anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang Rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kano nayunan nyo pa'y, na kayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat, adding ko. Ay, pasensya kayo manang. Wan, sana balay, maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga'y dagiti anak yo? Iso apang nga asiyo. Tahusto kumantiin nam nga anak yo.
Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga agabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kamay kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, Tapno guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Ni tamang namnamalatan kadaman ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain mo man nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho na sakti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Nagsweldo kan, amor honey. Wen, honey, apay kasapulam ti kwarta. Wen nga rod. Hay, agbayad ak manin iti bill mi ijay balay. Due date mi manan. Manuti kasapulam, honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000, honey. Sigurado ka? Ang mga no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko, okay day ta kanya kun. Ay na, I love you talaga, amor. Nagsingput ka. Isoan na in love ak unay kan ka. Tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas kan kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga problema ka, honey. Ay ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti ura sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya, apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Hintid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmet kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, it-itid mo amin as sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kayo pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idag trabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanin, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danobya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano dadto malakay. Napigsa ka pa'y mga ngamin. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot siya ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ko nyo. Dakon kabailan tagtrabaho. Napigsa kan to pa'y ngagsursur iti pakiinom kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidem. Kitgagangay iti lakay Agbirok iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talagakit di nga aramid mo. Saan ba't nga amin alakay kat kasta?
Ado, tinasisingput alalakay. Kun nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manay. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo sungsung-batan tiawag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Anya, hunak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, isuarong warta ita. Ah? Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko ngamin ni nanang ko. Takanayon ang maulaw. Kinawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, intala mga ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga rod, my love. Ngam ilasin ta ko man tiitid mo nga allowance ko. Taamangan mo magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan tayo jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyaman ak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo anobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyaman ak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko a kwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko a kwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. At damat kit di ginatang ko akasapulan ni kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Aywan, kumusta gaya mon jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wana nang. Kaya't ko kuman ayawid dito'y balay. Tap nagdan na kamin. Ngam di namat mapanawan tinana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya? Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti aggustukan ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa at ti makirelasyon iti lalaki. Kat padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa at dayta. Dalagagid di nga imot day diyang anak mo. Sinugsugan siguro dyan nubya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nubya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day diyang arod anubya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na diyang GF na tiswildo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nubya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Naitao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kit di tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabas sitlaeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na na imbaga nakam. Imbes a paginanain na taadatakil na. Saan? Tabaybayan na tamot nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh? Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay ko mata saan ka maupupay kanya. Santo apulos, mayit. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ng bibiyag. Agyaman ak amor.
Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak nga agbayag ijay ha. Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula di balay. May saal daw, mabalin. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kan to di balay yun o kayat mo. Ah? Ay, saanan? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apayakas tao na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, taita aklamanan ang makadalos iti husto. Ken adda sumangpet a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor jay nubya na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang petan na. Heh, no agarte-arte di isunti agdalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay aki, anusan na? Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay day jay. Di lagbaing. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't ar-aramida. Among mayay, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ay ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Ang mga no di sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimbasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inakag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka di dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ijay balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid na siya. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwak no, kaya't nakmutla para kingawan mo saan. Kaya't nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manukang, awan maaramidan na. Ta saan mat nga iso ti makidan naken ka. Siyak mat. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. Wan no kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, uwan. Ada talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya intad mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipawit mo adagos orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Agsina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day tanga Amor mayat? Ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka.
Iyag mo na ita cellphone. Hello? Ha? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni Mayat. Sika, asino ka? Anya? Nobyo nakmat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon nakasta ka di. Kwa, agar-aram lang ang data. Di kan aglibak, Mayat. Ibagam tagpaiso kan yak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, Wen, sige, ibagak sa amin. Tapnoy baken kansan. Nakita ki din dyan hubiyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga no nagbiddutak lang. Amang ano karupo pa na kunak. Ngampod no gayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't yun nakasarita kiti cellphone? Ano niya? Ubing mat dyan nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya? Naglailo day titunggal maysa. Ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya dayjay, sir. Sa dino ka ti balay tagnagan iti amor. Solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat. Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilamang ni Mayet. Awan ni Mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo tayan na. Agsasao ka ka di iti agpaiso? Wan sir. Promise. Urag damag kayo kadagiti karo babi. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mo't. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin day dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan nobyo na. Sawan pain. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok. Dito iti pakasarakakan kuanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto takgayam. Adda siguro itayan ti sa bali ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan. Sakgayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige tani agrobatak pa eh. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay isanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tabno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin kwa na kabsat. Kursunadak nga minti anak kayo. Nga uray tumboy? Saan mo namadlaw tumboy? Babae day jay. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin kwa na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong.
Timingak ti panagdaton ko kinkwana. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak kao. Kaya't kulay jay para king ka. San mo'y tabadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila boses na tilakay. Pagan anok kumamot na jengay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay kita karibal kon. Oho? Nay, saan man? Agpaisot pagbagak. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaadwan mo't nga gasawa kitag kakarupat ha. Kitaib ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Adda jelugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay na ka manin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kag limang sangwam ni sa amin. Ha? Ni, Adya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamag king ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin samutan. Ay sus, itaray tayo hospital di naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nak mga yabi ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo suti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustanti inam, amor. Nagatake sir sami. Ngam nasayaat ka nun ti kasasad na. Naimbag ata sa naggrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay adagos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makarwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mo't lang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas. Inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may titid na. Nakababae nun. Pagbainam ayakit agayat nga rugking ka. Inkakisangweng nain. No siyak. Awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo ti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyonan, sigurado alukwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laingay, tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan, tasan kayo akagura, Sir Sammy. Ah? Tangay na bayag mo ito nga, agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro, tapno aklo na kung tayat yo. Ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddutak. Natin nagmutin tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na ka, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No lakid di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor? Ay, makaamu ka Sammy. Alan kasinsin Rayma. Pautangan nakmuton bayadak tumulaang. Promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanan pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din siya utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan.
Ungtanak nila kay kuno kisayak jay iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam nga men? Di mo ibagbaga, Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun, Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan, ngam limagasutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan nak. Kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy, ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rudan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, nagitawanan. Iwaras ko ti kwarta, kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagasot. Una yun day ta, Jem. Nagpintas nga lugan tinagsardang nita batong da insan, Rayma. Asino nga tatakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Katuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan, Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay no, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas ti lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, simangpot dan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti ado ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awang ngay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanta kita mamadyaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamad nga am-am mo? Nga maapaya sumurot-surot ka. Makiam-amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly ak mo. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka. Tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam tinakagatang iti day talute, sir. Di nakawagan iti, sir. Mangrumyulat na kuman. Ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw.
Kasta iya. Kaano ngay nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ng agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Ha? Una. Kung nakangarod nga agpasapula kiti kapsat ko itagdalos di tao. Ay, syakon! Syakon, Mang Romeo! Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw nanay. Ang mabalintag balay, sir. Ha? Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masi ka kumakanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit ta kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Ha? Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam na iti insangpad ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Ariglado! No kasta, di mawatin ititangdan na, bayaw? Uwan mo ti pag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakaasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpad ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ha? Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rud ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyunadak manay. Tanay, ado pa iti si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawon di bayaw mo, insan? Wanjema, kat nalpas mo, hindi daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka na gusto jayain. Ininutak oret a kontrata mo. Kaano nga rud manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mo sa manang Jema. Kan pinatidog mo man ta ko rimatmat mo. Kan ure dagiti kukom pinasilpuan manan. Kuwan ata na nabayagan na jak pinasilpuan na gitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan na iti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo, nagide impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo masadot kagayam amang ubra. Kintad nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mo't da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan mo't la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nanti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kana kagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aywan, ada ni antik? Ay, awam mo't. Ada na panan na. Ada dinarayan na akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo na mampay ti sa nga ribom. Taitad ko na madamdama.
Anda nga mintay bulbuludak ka na ante nga mawang maghayam. Itad kumalaang no itad na ti bulbuludak, nana. Ha? Alan anda nga min bayadak nga order ko kanam na maagja itad ni ante nga tutangag. Ay, sigurado ka tanay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no yung karek, talagang aramida. Lukas ta, imutang kan kadayja aje maansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja a babaen. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignurak, tada pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Ha? Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan tiintad mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmat amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ruday di akasinsin ko, ante. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't da di a babae. Saan nga taamabain iti kasdi nga aramidan na? Saan siguro, ante? Nairuwam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagat mo't di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, ante. Kitaan nyo Kunay, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, ante? Jakmat masingir, taagungot mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatat ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, ante? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Wan nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't day jay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga idema? Manuabulan ang tintad ko ken ka pawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No, da kwartak, tata. Sana mabalain ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No, apay mga minanang asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa mo. Kan na mga no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mula ang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto madagiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni, Sana ka pumanaw ditaw aging gadin bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw. Haramida. anya? Oh my God, ngaminan aya, Jema. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga awang nga road. Jeba, umayak man. Nantibilin. May sama dahi nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun.
Ibagam nga awana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema am daytan. Ure ag naidda diti balayan amang bantay ken ka. Awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabam. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwag, awan a talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarot ag gunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno at pangalaam iti pagbayad mo. Awan ngarud master ka na trabaho, ante. Siyak ngay. Kasano akaon. Jak pumanaw aging gadrin akbayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasa kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang ngarod. Ada pagpaarjud mau, ngam awan pagbayad mau. Grabe magtikas na nga aramid mau. Anya nga rod ti aramiden tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipid sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak isong aglemengak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiram, ta ijay ti paglemengam. Ta sigurado, awan makakita ken ka ijay. Anyat ko kay jay ngay. Kana sino ko makadwak? Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanyaga pungay. Dituyen unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Ni, ha? Adda kalaban. Ay, mapana kung dita silid. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang tipa nagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nerbiusak mo da ka na. Yunan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabut-butungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbutang akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Dahil ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya, kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho ka? No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agaplay iti trabaho. Diyak kaya ti kastoy ti agnanayon. Matayak iti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapagbiag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na itaut-utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit na gijay. Basta mabayadak ti utang ko, jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram dahi ta akarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Marang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, nasaya at
Sige daw, may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May sala baboy, Umdas mo siguro da ita. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Bay, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti partin yaw. Ay, kawan na tatang. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun at talo tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti Pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo sa nga barangay. Wano dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka no ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adwa tao? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na ano ti maayaban na tumulong. Adaw nagiti babalasang amaayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga. Rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday dya, pa'y baboy mau. Ha? Iso nga guli magkamansi ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kao, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan Kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang, Kaka. Madamdaman ton. Ay kay makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na, Kaka. Kailangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan, may. Kababayin mo kada kayo akalugaran, mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, oray gimanugang kao. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muaweri ti apo ko be. Anyat sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, Kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa. Kayat ko araman anjay ice cream, Kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress Hey, anya may ti planong inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong ka na kami adadakil mo, Ken planong mitibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait, ken panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakal mo, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbaga ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakal mo? Saan ka makaadal? Iswasuruam ti agsubad, wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya.
Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Akit, alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tay us-usarak nga agninninang. Tay jay bangan. Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamay. Ay, sige nga, Rod. Inakto gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win, nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Adamot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainen. Ay, talaga siguro kas jayan ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, ala, kat biyag na day ta, balasan ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran. Agpapas kaya magan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata. Ket ba ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda kakabsat. Ay sige, mangang kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragragsak kada kami. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kaw. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nilako ngay mate. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagi jay tarakeng kaw. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan.
Subutampay mo't nga umuna tinagpunam Di ka gimimot, tamaday. Sana pa nag-emote. Subutampay dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga Rodain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta ka data. Ay pagrebangan na. Anya kita sa atin. Apay, no sa nagapukadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tain nag-agrebyo para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uwin tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Nakundumaten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taik katagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ading, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnal ija pagababangat. Tadapay mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantang araw din, ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may? Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din napakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amot dun. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan ngawan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga glutuwain. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wena, inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Then, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw. Board passer ti anakaw. Lakay, tangiwa mo mamag. Anya ka mo din. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Andiyan na ita. Ibagam adagos ta, patgan may ngawan duwa ba?
Kwa. Sabay ko ma, tamaawat yun ni Tito Anobyo. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar, Agtrabaho ka ba, Wan? Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngayon, way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay, Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, jakab sa mau. Iya. Una man, o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay, Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan, anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat, mau. Siguradaw, may kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kaka. Malala, kakalugaran. Mga kailag, wain, di kag babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wen nga raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi, Ay na. Duan ti professional nga anak tao. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wain, katoy paray may katoy. Kitbayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang ka, bay am kita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan di aming. Nalpasan ti blue out anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta, Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna nga apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, iso napanain. Agawid mo lang ata. Wala, ito na masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man? Nagpapangit mo't dagi jay offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Tasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Taagtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay ngay ang masikog kan. Kanapay ang nagpasikog ka. Katawang pa'y bet trabahom. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dandani makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Latad na kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa, ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mat man ang tatang. Ha? Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikugaman nito anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasar mo nga roda yung anak ko.
Awan pa'y murnong ko, tatang. Tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa ilang ti panagkasarmikin ni Tito. Ta sa amin to bayadan, inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas yan dito'y balay. Ha?